ngihamba namathebuli. Ngihamba namathebuli. Bekulijala la kancesi la kahoho. La kancesi la kahoho hayi nokuthi kumbe uthini. Bamshayele nje ukuthi ugqoke i-uniform. Soyabuka-ke ukuthi inkosi yami lekufaka litsheki. Bamtshela ukuthi ngoba kuyakhipha lapha eShashi. Kuthi kunengodi ngala junction ngala. Yebo. Asuka bo-7 uthi uyaphuma bo-7 tamshaya. Awubathi uyabuka ngathi sekutawupotwa tingayi nyalo. Hayi nani vele nani emkhaya nyalo sokucaba lukhuni kusiwe tithi lokwanyana buka nje kune-audio yalo ntobhatana usilo ntobhatane vele na lento yokugcoka i-uniform ungathi seyitamnika inkinga manje kuyafana emkhale ngishaya nje le moto uyabona nje le moto bona bayekele nje naleti moto tabo leti la ebusuku nami ngisho njalo nje ukuthi hayi into le lekhona la abayekele nje imoto. Yes, abayekele imoto mkhala ebusuku nje vele bapatrol ngetimoto leti private bayekele nje manje namkhaya kunemoto lebabanika yona lama-rentals lebabanika dona la manje siyatiwa leya la isipiki sebengabuzeka mkhaya. Uyathi bosikwanyana bojabulani mkhaya vele kumagolweni khona manda iyafuna kulukhulu mkhaya yathi umuntu ayibiyete ayisube exposed leyilabantu kulumende khona imoto la ibhadalako for le misebenzi lekasebenzi hayi mina mkhaya khalisa abantu akathumeke nje lo magolweni loyo bathi amkhomba la emgwaqweni thula uthuthu hayi mkhaya yathi sekubi mbamba sekubi mkhaya sekubi kakhulu phela mkhaya sekubi kakhulu mina nje sengibukile vele nje angifuni nje kuphumela ngephandle ngigqokela amasimba lawo ishayekile mkhaya ngashayela lapha ekhaya ngashayela behamba nalomnye umnakethu longithishela naye besolo sikhuluma nje kuseni sambama umoya sowuphasa useyibongane ulele bungane lenzaba imthukile ukhombe amachat akhe ukuthi besolo bachat abagcine ngabo 5 uzayibona nje 5 kanti lo muntu labo past 5 sekuyabala lo ukuthi in less than 2 hours tabasemngobile emkhaya kulukhuni nyalo ngeke kuba lento seyilandelana njalo uthandi kwendeke lokhu itolo kwendeka lokho abantu kuphume all out mkhaya vele kuyalo futhi lokho bantu lokwenda lento akunenzaba ngeke mkhaya ukutshele ukuthi kuthiwa kuboshwe abantu ngazi bathi khona ithule boshiwe so betha kukemi ngalapha kuyachubeka la ngala yabona labantu baningi ngeke phela labantu lokuba babophele 2 yabo lokule kwenda nyalo sekwenda ukuthi lento lena lebathi bayibophile ingabi materialized ingabi vele lokuba bophele 2 seyivele yimpi ke nyalo ukuthi kube ungovernable kubethe lemithetho lo nangu sengilendi yabukhaya hayi kulukhune mkhaya mina ngicabanga lokwesilima kwethu lokusiphethe lokufuna ku-withdraw lama-services lokwanika laba lokulekelela laba siconcentrate ngalala sikhona khona thina ayibona lento uyathi kungcono kufela emsebenzini wakho mkhaya kunekufela siboye ulekelela umuntu ayibona lento le impela ngoba nako lokuma la kuma-junction ebusuku kwanza kumela kuma-junction ixesha imoto kuyafika lokwabantu nansi yamva nje zemali uthi wathi bonela yena sibhamu ukuthi kunesibhamu lesingashaya 20 officers ethe go
ethe go Yo. second Kwathi-ke ya oh yala lo magolweni wakho usakayekelele info yakhe mkhaya ngathi ngibukena liphoyisa lelishaya siguqo lapha lifaka ijakhethi yalo. Awu leli phoyisa lelo mkhaya lithi isanganele lelo mangilibuka Ya lithi isanganele but ngiyabuka ngathi seliyibonile le lokufaka le jacket la ngetulu. Yebo phela ufaka la le jacket la ngetulu lelibonile lokuzayiko. Awuyalibona nje lapha lishaya lesiguqo likhweshile ngilapha lithi noma ngakhali imbayimbayi. Noma ngasensimbi. Uyalibona liseshona phansi. Lephoyisa liyibonile lento sungemi lapha sipokwenta sicumbi la angeke ungazi ukuthi ngishaya siguqa. Yeah, kukhulu emkhaya mina ngikwazi South 1.